It's good to see you again this morning. Er det godt at se jer her igen til morgen? Shall we turn back to the letter that Paul wrote to Titus? Skal vi slå op igen på det brev, som Paulus skrev til Titus? And this morning we've reached Titus chapter 2. Og her til morgen er vi nået til Titus kapitel 2. We said yesterday that we are walking quickly through a particular treasure house. Og vi sagde at i går, at vi går meget hurtigt igennem et skatkammer. We don't have time to spend for long in the rooms that we're looking into. Men alle de forskellige værelser, som vi skal gå igennem, der kan vi ikke bruge særlig lang tid. So we have to, as it were, peer quickly through the door and scan the treasures and then move on. Så vi skal bare gå igennem hver døråbning og så hurtigt lige scanne, hvad der er at se. The first room was a very clean and clear room. Og det første værelse, det var sådan meget klart og meget rent værelse. It had one of those daylight bulbs shining in it. Det havde en af de der meget kraftige lamper. And we saw the character of the apostle, Og vi så apostlens karakter. the calling of Titus, Og vi så Titus kald. and the character of the elders who are to be appointed in the churches. Og vi så den karakter, som de ældste i kirkerne har, som der skal kaldes. The second room, though, was quite a dark and gloomy room. Men det andet værelse, vi kiggede ind i, det var sådan lidt mørkere. And it looked all the gloomier for the brightness of the first. Og det så endnu mørkere ud i lyset af det første værelse. There we saw the context in which the word of God needs to go out. Og der så vi den sammenhæng og den kontekst, som Guds ord skal gå ud i. False teachers who are preying on the worst tendencies of the culture. Der var falske lærere, som udnyttede de værste tendenser, der var blandt folket. Men not only whose teaching is flawed, Men hvis undervisning ikke bare er fejlagtig, but whose very hearts are opposed to the God of all grace. men deres hjerte står nådens Gud imod. And as we move into chapter 2, there's another contrast. Og når vi kommer ind i kapitel 2, så ser vi endnu en kontrast. And this one again, a happier one. Og den her kontrast igen, det er en gladere kontrast. We're moving from the gloom of Crete and the false teachers Fordi vi kommer fra det her mørke i Kreta, to the warmth and brightness of the Cretan Christians men vi kommer til den her varme og det her lys fra de kristne i Kreta. and the faithful teaching of Titus. Og Titus trofaste lærer. He is instructed as follows in Titus chapter 2. Og han bliver instrueret som følger i Titus kapitel 2. But as for you, speak the things which are proper for sound doctrine, Men du skal sige det, der stemmer med den sunde lære. that the older men be sober, reverent, temperate, sound in faith, in love, in patience. At de ældre mænd skal være ædruelige, agtværdige, besindige, sunde i troen, i kærligheden, i udholdenheden. The older women likewise, that they be reverent in behavior, not slanderers, not given to much wine, teachers of good things. Ligeledes at de ældre kvinder skal optræde, som det sømmer sig for hellige, at de hverken må være sladderagtige eller drikfældige, men skal være vejledere i det gode. That they admonish the young women to love their husbands, to love their children, Så de kan opdrage de unge kvinder til at elske mand og børn, to be discreet, chaste, homemakers, good, obedient to their own husbands, that the word of God may not be blasphemed. til besindighed og ærbarhed, huslighed, godhed, til at underordne sig under deres mænd, så Guds ord ikke bliver til spot. Likewise, exhort the young men to be sober-minded, Forman ligeledes de unge mænd til at være besindige. in all things showing yourself to be a pattern of good works, in doctrine showing integrity, reverence, incorruptibility. I al deres færd og være selv et forbillede i gode gerninger. I din undervisning skal du være ufordærvet og agtværdig. Sound speech that cannot be condemned, that one who is an opponent may be ashamed, having nothing evil to say of you. Din tale skal være sund og uangribelig, så modstanderen beskæmmes, fordi han ikke har noget ondt at sige om os. Exhort bondservants to be obedient to their own masters, to be well-pleasing in all things, not answering back. Slaverne skal underordne sig under deres herre i et og alt og rette sig efter dem, uden at sige dem imod. Not pilfering, but showing all good fidelity, that they may adorn the doctrine of God our Saviour in all things. De må ikke stikke noget til sig, men skal altid vise sand troskab, så de i et og alt kan være en pryd for Guds, vor frelsers lære. Let's pray once more. Lad os bede endnu en gang. Father, will you grant to us now light from your word, Fader, vil du give os lys fra dit ord nu,
Will you fill our hearts with your Spirit? Vil du fylde vores ånd med din ånd? Will you make us tenderly responsive to what we hear? Og vil du gøre os modtagelige over for det, vi skal høre? Would you help us, O God, both in the preaching and in the listening, Vil du hjælpe os både med at prædike og med at lytte, that our hearts may be taken up with good things from heaven? så at vores hjerter bliver fyldt med gode ting fra himlen. Send your Spirit to help us in this, gracious Father, Send din ånd til at hjælpe os med dette nådige Fader. for we ask it in Jesus' name. For vi beder dette i Jesu navn. Amen. Amen. I don't know if you've ever heard anybody boast about being part of a multi-generational church. Jeg ved ikke, om du nogensinde har hørt nogen, der praler af, at de er en del af en en kirke, hvor der er flere generationer. People love to throw around these impressive sounding descriptions. Folk kan godt lide at smide om sig med de her imponerende beskrivelser. We're a multi-generational congregation. Vi er en forsamling, der består af flere generationer. We're a church that's got old people and young people. Vi er en kirke, som har ældre mennesker og som har unge mennesker. Well, in the New Testament, I Det Nye Testamente, that's just called church. der bliver det bare kaldt for kirke. It's not very impressive. Det er ikke så imponerende. It's normal. Det er meget normalt. It's the way churches should be. Det er sådan, at kirke det skulle være. The same way people talk about, we have a multi-ethnic church. Så der er nogen, der siger, at vi har en multietnisk kirke. Why are you impressed with yourself? Hvorfor er du imponeret over dig That's selv? church. Det er jo bare kirke. A place where the boundaries and the barriers that divide men Det er der, hvor de barrierer, som normalt skiller mennesker, have been collapsed by the gospel of Jesus Christ. de barrierer kollapsede på grund af Jesu Kristi evangelium. It ought to be perfectly normal for the whole church body to be joined together and worshipping together. Så det er normalt, at hele legemet er sammen for at tilbede sammen. It's the family meeting of God's own family. Det er Guds families møde, hvor alle mødes. And it's designed in that way for various reasons. Og det er designet på den måde af forskellige årsager. One of which is that grace should ripple out across the whole congregation Og en af grundene er, at nåden den skal nå ud til hele forsamlingen. and cascade down the generations within the congregation. Og den nåde, den skal gå fra generation til generation nedad. And that's what you see here in these opening verses of Titus 2. Og det er det, vi ser i de her vers ved starten af kapitel 2. Now remember that the false teachers are subverting, they're upsetting whole households. Men husk på, at de her falske lærere, de vender op og ned på hele husstanden. They're turning things upside down. Ja, de vender op og ned på det hele. Titus is setting them right. Men Titus, han sætter dem på plads. And he's doing so in a context where these cultural pressures are painful. Og han gør det i en kontekst, hvor de her pres fra samfundet, de er hårde. Where the church could so easily be conformed to the spirit of the age. Hvor at kirken så let kan blive formet efter tidsånden. Paul says, I want you to be transformed by the renewing of your Men minds. Paulus han siger, at I skal blive forvandlet ved jeres sinds fornyelse. And this is what it's going to look like. Og det er sådan her, det ser ud. Here is exemplary Christianity. Her der er eksemplarisk kristendom. He makes his first point, his main point, in the first verse. Og han kommer med sin hovedpointe her i det første vers. And you notice how Paul emphasizes the contrast between Titus and the false teachers. Og lægger mærke til, hvordan han laver en kontrast mellem Titus og de falske lærere. They bring corruption and perversion. De bringer fordærv og falsk lære. But as for you, Titus, Men hvad angår dig, you're doing Titus, something very du different. skal gøre noget helt anderledes. You are to communicate things that are proper for sound doctrine. Du skal sige det, som stemmer overens med den sunde lære. You're to explain and enforce the truth that comes from heaven. Du skal forklare den sandhed, der kommer fra himlen. You're to close up that gap between faith and life. Du skal lukke det hul, der er mellem tro og liv. You're to join together the believing and the behaving of the Church of Christ. Du skal forbinde det at tro og så den måde, man lever på i Kristus. You're to bring the faith, the truth to bear on the daily duties of the saints. Og du skal bringe den pligt, der er, den daglige pligt, der er at leve som kristen. It's not personal opinion that rules in the church. Det er ikke din personlige holdning, som regerer i kirken. And it's not cultural expectation that rules in the church. Og det er heller ikke den forventning, som kulturen har, der skal regere i kirken. It's divine revelation. Det er guddommelig åbenbaring.
Hearing is for doing. Grunden til, at man hører, det er, fordi man skal gøre. Have you heard of the information-action ratio? Har I hørt om den her rate, der er mellem at information og så at gøre? It's apparently a real problem in modern society. Det er et virkelig problem i vores tids samfund. We are subjected to a flow of information. Vi bliver udsat for en hel masse information. Vi bliver bombarderet. We have more available to us than any previous generation. Og vi har meget mere information til rådighed end nogen generation før os. But we can't handle that much Men information. vi kan slet ikke håndtere al den information. We don't know what to do with it. Vi aner ikke, hvad vi skal stille op med den. So we end up not doing very much with it at all. Så det ender med, at vi ikke gør særlig meget med det, vi hører. We get used to hearing things, Vi er vant til bare at høre ting, but not doing anything about it. men ikke at gøre noget som helst ved det. The ratio of information to action becomes very low. Så i forhold til det, vi hører, så gør vi ikke særlig meget. And Paul's saying to Titus, it shouldn't be like that in the church. Og Paulus han siger til Titus, sådan bør det ikke være i kirken. When God speaks, Når Gud han taler, we don't say, oh, nothing to do with me. så siger vi ikke, det har ikke noget med mig at gøre. We need a high information-action ratio. Der er nødt til at være en handling, som korresponderer med det, vi hører. It needs to be, if you like, a one-for-one. Det skal være en til en. And Titus and these fellow elders in Crete, Og Paulus og de her ældste, eller Titus og de her ældste i kirken, they're to speak, not just to be heard, de skal tale ikke bare for at blive hørt, but to be obeyed. men fordi de skal adlydes. The truth ought to change me. Sandheden, den bør jo forandre mig. The word of God should make a difference in the life of the people of God. Guds ord skal gøre en forskel i Guds folks liv. So Titus is to cultivate Christianity as it really is, Så Titus han skal kultivere kristendom, som den virkelig er, as it really should be. som den virkelig bør være. This is not merely notional, brothers and sisters. Det her det er ikke bare It's not just an idea. Det her det er ikke bare en idé. This is to change our very lives. Det her det skal forandre vores liv. This is to bring sound and color to our existence as a church. Det skal virkelig bringe sundhed og farve til vores liv som kirke. The healthy possession of the truth Den her sunde, det at vi har sandheden, is proved in the working out of that truth. det ser vi ved, at den her sandhed, den leves ud. And so the things that we're reading here at the beginning of chapter 2, Så det, som vi læser her i begyndelsen af kapitel 2, these are not optional extras. det er ikke sådan noget ekstra, som vi kan lægge på. These are not add-ons to the gospel life. Det er ikke bare sådan nogle tilføjelser til evangeliets liv. This is life in the light of the gospel. Det her det er liv i lyset af evangeliet. These are not unusual demands. Det her det er ikke usædvanlige krav. This is not an extraordinary expectation. Det er ikke sådan en ekstraordinær forventning. This is healthy, normal Christian living. Det er sund og normal kristen levevis. And the pastors ought to preach and teach accordingly. Og pastorerne, de skal også prædike og undervise ifølge det her. The preachers of the gospel say this is the target, Og den, der prædiker evangeliet, skal sige, det her det er målet. and the whole congregation together with its elders says that's where we're aiming. Og forsamlingen, de skal samlet sige, det er der, vi er på vej hen. And you will notice when we go on, especially to the end of chapter 2 later on, Og jeg lægger mærke til, det vi fortsætter særligt mod slutningen af kapitel 2, that at the core of all these things is redeeming grace. at kernen i alt det her, det er løskøbende noget. We haven't got there yet in all its fullness, Vi er ikke nået der til endnu i hele sin fylde, but Paul is going to plug these demands into the power source of the gospel. men Paulus han vil forbinde de her krav til den kraftkilde, der kommer fra evangeliet. You cannot be these things and do these things Du kan ikke være de her ting og gøre de her ting, if you are divorced from Jesus Christ and the life that is in him. hvis du er skilt fra Jesus Kristus og det liv, som er i ham. It is redeeming grace that equips us. Det er løskøbende noget, som udruster os. It is the power of God in Christ that enables us Det er Guds kraft i Kristus, der gør os i stand til at gøre. to heed the things which are spoken, At høre og gøre de ting, som der bliver talt, which are in accordance with healthy teaching. som er i overensstemmelse med den sunde lære. So then, here is the work of the gospel. Så her der er evangeliets arbejde, Here is the fruit of the Spirit in Crete. og her er åndens frugt på Kreta.
And we have these specific issues that are then set out before us. Og vi har de her specifikke ting, som der er udlagt, som der ligger foran os. There are 5 groups of people that need to be addressed. Og der er 5 grupper mennesker her, som der skal tiltales. And Paul deals with them in 4 divisions. He puts 2 of those groups into one. Og han opdeler dem i 4 grupper, fordi han får 2 af dem sammen. And he establishes an enduring pattern for the kind of godliness Og han sætter et mønster, der skal vare ved for Guds frygt, that will shine brightly in this corrupt Cretan culture. som vil skinne klart i den her korrumperede kultur, der er på Kreta. Here is a city that is set upon a hill. Her der er en by, som er oppe på en bjergtop. Here's a bright and shining light. Her der er et klart skinnende lys. Here are the wonderful works of the Holy Spirit. Her er det vidunderlige gerninger af Helligånden. Here are the miracles of grace that occur in the lives of God's people. Her er nådens mirakel, som sker i Guds folks liv. And you might have expected that there'd be something that appears to us to be spectacular. Og du måske forventer dig et eller andet, som er fuldstændig ekstraordinært. Brothers and sisters, Men brødre og søstre, if we understand this is spectacular. hvis vi forstår det her, jamen, så er det ekstraordinært. This is the remarkable transformation of godless lives Det er den fantastiske forvandling i Guds folks liv. into models of grace in the regular course of life. Mennesker, som modellerer noget i deres liv. So, have in your mind the gloom of the second room, Så hvis du kan huske det andet værelse og den mørke, der var der, the ugliness and the darkness of a godless life. ja, den afskyelighed, der var i det her ugudelige liv. And now here's the brightness of a room full of godliness. Og her der er så et lys, der skinner klart fra liv i Guds frygt. First of all, for the older men. Først og fremmest for de ældre mænd. They are to be sober, reverent, temperate, sound in faith, in love, in patience. De skal være ædruelige, agtværdige, besindige, sunde i troen, i kærligheden, i udholdenheden. So who are older men? Så hvem er så de ældre mænd? Probably those 50 to 60 years and up. Det er måske dem fra 50 til 60 år og op efter. Now, chronological maturity does not always mean spiritual maturity. Men kronologisk, at man er kronologisk ældre, betyder ikke altid, at man nødvendigvis er ældre eller mere moden i troen. But those who have been long in the way of faith Men dem, som har vandret længe i troen, ought to be ripe in the fruits of faith. de bør også bære troens frugter. Despite the challenges that we face, På trods af de udfordringer, som vi møder, here are the things that the older men ought to be. her er så de ting, som de ældre mænd, de bør være. Now, if the older men are taught to be this, Og hvis de ældre mænd, de bliver undervist, at de skal være sådan her, that's telling us that this doesn't come naturally. så fortæller det os, at det kommer jo ikke bare sådan helt naturligt. This is not what we are by nature, it's what we are become by grace. Det er ikke noget, som vi er af natur, men det er noget, som vi kan blive af noget. It's possible to be an older man and not to be like this, Fordi det er muligt at være en ældre mand og ikke være alle de her ting. which is why Titus and his fellow laborers are to bring these things to bear upon us. Hvorfor at Titus og de andre ældste skal bringe de her ting til os? So these older men are to be sober. Og de her ældre mænd, de skal være ædruelige. Again, remember that the elders were meant to be sober-minded men. Ja, husk på, at de ældre mænd, de skal være ædruelige, besindige mænd. Well, all the older men should be sober. Men alle de ældre mænd, de bør være sådan. They should be clear in their De minds, skal være klar i deres tanker. sensible in their thinking, De skal være fornuftige i deres tanker. reasonable in their judgments. De skal være fornuftige i den måde, de dømmer på. They are not to be indulgent or extravagant men. De skal ikke være ekstravagante mænd, de skal ikke være forsømmelige. They are to be reverent. Og de skal være agtværdige. Their character and their conduct should be worthy of respect. Deres karakter og deres opførsel skal være respektværdig. There should be a kind of a moral dignity about them. Der skal være sådan en moralsk agtværdighed omkring dem. They're not to be taken up with trivial things, De skal ikke være optaget af trivielle ting, with superficial passing fancies, med sådan nogle overfladiske, forbigående ting, with the emptiness of this world. og med den her verdens tomhed.
Is there anybody who's not embarrassed by a 60-year-old trying to pretend to be a 20-year-old? Er der ikke nogen af jer, der som bliver sådan lidt forlegen, når de ser en 60-årig, der prøver at opføre sig som en 20-årig? Who tries to use the language of the teenager? Når han sådan ligesom prøver at bruge en teenagers sprog. And perhaps even worse, tries to squeeze himself into their clothes. Og måske endnu værre, hvis han også prøver at have det tøj på, som de har på. That's not reverent behavior. Det er ikke sådan en agtværdig opførsel. It doesn't mean that they have to be pompous and gloomy and heavy. Det betyder ikke, at de sådan skal være pompøse eller sådan formørket i deres måde at klæde sig på. There's a gracious gravity. Nej, der er sådan en vægt, sådan en They're living out a weight of godly character. Der er sådan en vægt af en gudfrygtig karakter over dem. And so they're to be temperate. Så de skal være besindige. Marked by self-control. De skal være i stand til at kontrollere dem selv. They're the kind of men that you could ask for wise counsel. Det er sådan en mand, som man kan komme til for at bede om at få et godt råd. They're thoughtful and discerning. De er meget eftertænksomme, og de forstår at bedømme. They're healthy in faith, love and patience. De er sunde i troen og i kærligheden og i udholdenheden. To be sound in faith is to be marked by a trust in God. Og at være sund i troen, det vil sige, at de her mænd, de er karakteriseret af deres tro på Gud. They prove in their words and their deeds that they rest upon the Lord. De viser med deres ord og deres handlinger, at de hviler i Herren. They're sound in love. Og de er sunde i kærligheden. They take delight in God's people. De glæder sig over Guds folk. They love God himself. De elsker Gud selv. They love those who belong to the Lord. De elsker dem, der hører Herren til. And so their instinct is to serve. Så deres instinkt, det er at tjene. They're the kind of men that you would hope people would love to be around. Det er sådan nogle mænd, som folk elsker at være omkring. They're like the tree that bears its fruit in its season. Det er ligesom et træ, der bærer sin frugt, når tid er. This is a mature tree, and you can draw near and rest in the shade. Det er et modent træ, som du kan sætte dig under og finde ly og læ. And they're sound in patience. Og de er sunde også i udholdenheden, i tålmodigheden. And that doesn't just mean that they're not irritable like some old men get. Det betyder ikke, at de ikke bare sådan er lidt irritable, sådan som nogle ældre mænd kan være. It means they have an enduring hope. Men det vil sige, at de har et håb, der holder ud. Their heads may be bowed because their backs are getting bent. Deres hoved er måske bøjet ned, fordi deres ryg er blevet krum. But spiritually speaking, their eyes are always lifted toward heaven. Men åndeligt set, så er deres øjne altid løftet mod himlen. This is the character of the older men who know the Lord. Det er karakteren af de ældre mænd, som kender Herren. Are we listening to these instructions? Lytter vi til de her instruktioner? Are we giving these kinds of instructions? Og giver vi de her slags instruktioner? Is this what the men in the congregation are aiming for? Er det her, hvad mænd i forsamlingen, de sigter efter? It's frightening how old you can get toward the category of being an older man. Det er lidt skræmmende, hvor tæt med, eller hvornår. You read Titus again and again as your life passes. Ja, du læser Titus igen og igen i dit liv. Det går sin gang. And for a long time you tell yourself, I need to heed what's said to the younger men. Og så igen og igen så siger du, jeg skal høre efter, hvad det siger til de yngre mænd. And then one day you wake up Men en dag så vågner du så op. And you realize you need to start paying attention to the older men. Skal det op for dig, at du skal læse, hvad der står omkring de ældre mænd. This is the maturity to which we ought to be tending. Men det er den her modenhed, som vi alle sammen bevæger os hen imod. And I need to examine my own soul. Og jeg er nødt til at undersøge min egen sjæl. As do the other older men in the congregation. De andre ældre mænd i forsamlingen også skal. What's my trajectory? Hvor er jeg på vej hen? What targets am I aiming at? Hvilke mål har jeg? What particular graces am I cultivating? Hvilken noget i mit liv kultiverer jeg? What's the world trying to say to me? Hvad er det, verden prøver at sige til mig? And what is the Lord trying to say to me? Og hvad er det, Herren han prøver at sige til mig? The world keeps saying, act younger. Verden bliver ved med at sige, du skal opføre dig, som om du er yngre. Pretend time isn't passing. Lad som om, at tiden den slet ikke er gået. Yeah, work downwards, as it were. Arbejd dig nedad, kunne man godt sige. The word of God says, embrace your maturity. Men Guds ord siger, at du skal favne din modenhed. It says, grow up, old men. Så voks op, ældre mænd. And live with the fruits of maturity.
og lev med frugten af modenhed. Yeah, wear that crown of silver on your head with gratitude. Bær den her sølvkrone på dit hoved med taknemmelighed. And then there's something for the older women and the younger women. Så er der også noget for de ældre kvinder og de yngre kvinder. Two groups, and Paul deals with them together in this one division. Der er to grupper, men som han trækker sammen her. He speaks first of all specifically to the older women. Først så taler han specifikt til de ældre kvinder. Now these are probably again women who are past the age of bearing and rearing children. Og det her, det drejer sig højst sandsynligt om kvinder, som ikke længere får børn og opdrager børn. That would be the kind of age bracket that the apostle has in mind. Det er nok sådan den aldersgruppe, som han har i tankerne. Notice that they too are to be reverent in behavior. Og læg mærke til, at de også skal optræde med agtværdighed, som det sømmer sig for If hellige. they're holy within, Hvis de er hellige indvendige, it ought to be demonstrated without. så skal det også demonstreres udvendigt. The word of God has an impact on their hearts, Guds ord, det gør et udslag på deres hjerte, and the fruit is seen in the way that they act and speak. og frugten den ses på den måde, som de opfører sig på, og den måde, de taler. They are not to be slanderers. De må ikke være sladderagtige. They're not to be malicious in their speech. De skal ikke være ondsindede i deres tale. They're not to be accusing people of De things. skal ikke være nogen, som sådan anklager folk for en hel masse. They're not to be spreading gossip about people. De skal ikke sprede sladder omkring andre mennesker. They're not to be speaking down about people. De skal ikke tale ned omkring andre mennesker. And some suggest especially about the younger women. Og nogen siger især omkring de unge kvinder. That's a problem for older men and older women, is it not? Men det er et problem for ældre mænd og ældre kvinder. I mean, we're fine. Our generation is all sorted out. Og vi siger, at vores generation, vi har styr på det hele. But these young people, Men de unge mennesker er i det. they don't know how to behave. De aner ikke, hvordan de skal opføre sig. They don't know what to do. De ved slet ikke, hvad man skal, They're hvad man not skal as gøre. good as we are. De er ikke nær så gode som os. And they're certainly not as good as they should be. Og de er sandelig ikke så gode, som de burde være. Older women should not make a habit of criticizing and talking about the younger women, Men ældre kvinder skal ikke have sådan en vane, hvor de bare taler ned omkring de unge kvinder. picking holes in all their behavior and deportment. Og prikker hul i alt, hvad de gør. There's to be a kindness in their speech. Der skal være en venlighed i deres tale. They're not to be slaves to wine. Og de skal heller ikke være drikfældige slaver af vin. They're not to be captured and controlled by their De skal appetites. ikke være indfanget af deres egen appetit. They're not to use the cup to escape the pressures of their lives. De skal ikke bruge glasset til at undslippe det, som der trykker dem i livet. Not to seek pleasure in the bottle. Ikke at søge svar i flasken. The older woman who says, "Oh, I'm just going to have a glass of wine with dinner." Ældre kvinde, der siger, jeg skal bare lige have et glas vin til maden. And then a few months later says, "I'll have a glass of wine after dinner." Men så efter et par måneder, så siger hun, jeg skal også lige have et glas And then efter. I'll have a glass of wine when I sit down after my glass of wine after dinner. Så skal jeg også lige have et glas vin igen, når jeg sætter mig ned efter det glas, jeg har fået efter. I've known people who started with a half glass, Og jeg kender folk, som startede med et halvt glas, and before long it's a couple of bottles every day. men inden længe, så var det et par flasker om dagen. Did you know that Augustine's mother, Monica, had a problem with drink? Ved I, at Augustins mor, Monica, hun havde et problem, In God's vin. grace, she was eventually delivered from it, men i Guds nåde, så blev hun befriet for det. but she got into the habit when she was carrying wine into the meal table Men hun fik en vane, da hun skulle bære vin ind til middagsbordet, of drinking some beforehand. at hun lige drak noget, inden hun gjorde det. And she became a slave to drink Og hun blev bare en slave af at drikke, until the Lord God set her free. indtil at Herren han satte hende fri for det. And there may be godly women Og der er måske gudfrygtige kvinder, who look on the drink as an escape from the miseries of some of the life that they seem to live. som ser på det her drikkeri som en måde, de kan undslippe den her verdens problemer. Paul says, not in the church of Jesus Christ. Men Paulus han siger ikke i Jesu Kristi kirke. No, to teach good things. Nej, der skal de undervise i gode ting. Now we know that in 1 Timothy chapter 1 and verse 12,
Og vi i 1. Timotheus brev, kapitel 1, vers 12, that the women are not to be public preachers and så teachers. ved vi, at kvinder ikke skal prædike og undervise offentligt. They do not have authority to teach in the Church of Jesus De har Christ. ikke autoritet til at prædike i Jesu Kristi kirke. But that doesn't mean there's nowhere for them to teach, Men det betyder ikke, at der ikke findes steder, hvor de kan prædike. nowhere for them to encourage and enforce what is heard from the pulpit. At der ikke findes steder, hvor de ligesom kan tale om de ting, som der bliver snakket om fra prædikestolen. And in fact, the apostle says you have a particular sphere in which you can teach good things. Og rent faktisk så siger Paulus her, at der er en speciel sfære, hvor du kan undervise de her ting. You have a wonderful opportunity to teach the younger women the things that you have learned in following Jesus Christ. Du har en vidunderlig mulighed for at undervise de unge kvinder i de ting, som du selv har lært af Jesus Kristus. So now Paul brings in the younger women alongside the older women. Så nu bringer Paulus de unge kvinder ind sammen med de ældre kvinder. This is what the older women are seeking to be, Det her er, hvad de ældre kvinder de søger at blive. and this is the standard that they're setting for the younger women. Og det er så også den standard, de sætter for de yngre kvinder. They're to put the younger women in mind of these things. De skal minde de unge kvinder om de her ting. Why? Hvorfor? Because they're so easy to forget. Fordi de glemmer det så let. And in the societies in which we live, Og i de samfund, som vi lever i i dag, just as much as in Crete, lige så meget som på Kreta, this is not normal behavior. der er det ikke normal opførsel. And as society seems to slide further and further away from the influence of the Christian truth that we've seen for centuries, Og i det samfund, det bliver ved med at skride længere og længere væk fra den kristne sandhed, som vi har været i århundreder, then it's more and more necessary to put ourselves in mind of these things. så bliver det mere og mere nødvendigt, at vi minder os selv om de her ting. Now, a lot of this assumes that there was going to be marriage and family in the life of a woman. Og meget af det her, det antager selvfølgelig, at der er både ægteskab og familie i en kvindes liv. Paul is not saying that that is the only way for a godly woman to live, Paulus han siger ikke, at det er den eneste måde for en kvinde at leve, but it would be a typical or normal way. men det vil være en typisk og meget normal måde at leve på. And he gives quite a lot of time to these things, Og han afsætter rigtig meget plads og tid til de her ting. possibly because the false teachers have identified these young women as an easy target. Og måske fordi, at de falske lærere har udset sig de her unge kvinder som et rigtig godt mål. And so Paul makes sure that they have particular encouragement and particular protection. Så Paulus han sørger for, at de kan få en særlig opmuntring og beskyttelse. So the older women are standing on the platform of their own example, Så de ældre kvinder, de står på den her platform, som er deres eget eksempel. and they're helping the younger women to pursue the same goals. Og de hjælper de yngre kvinder til at efterfølge de samme mål. And there are these various areas that they're to concentrate on Og der er de her forskellige områder, som de skal koncentrere sig om, with regard to family. hvad angår familie. Remind them to love their husbands and to love their children. Og de skal opdrage de unge kvinder til at elske mand og børn. Now, I can't imagine that anybody here needs to be told to love their husbands and their Jeg children. kan ikke forestille mig, at der er nogen her, der har brug for at høre, at de skal elske deres mand og deres børn. I mean, isn't marriage a state of constant bliss? Det mener, er ægteskab ikke bare sådan det her, hvor man er på en lyserød sky hele tiden? Don't husbands catch their wives gazing at them always in admiration and adoration? Og mænd ser ikke hele tiden jeres kvinder, der bare kigger på jer med stor beundring. I hope the sarcasm comes across in Danish as well as in English. Jeg håber, at sarkasmen er lige så tyk på dansk, som den er på engelsk. Why do women need to be encouraged to love their husbands? Hvorfor skal yngre kvinder opmuntres og opdrages til at elske deres mand? Because their husbands are not always very lovey Ja, fordi at deres mand ikke altid er så elskelig. and not always very lovable. Han er ikke altid så nem at elske. And we haven't even got to the children yet. Og nu er vi ikke engang nået til børnene endnu. These ladies need to be reminded to put their families De first her kvinder, de skal blive mindet om, at deres familie skal være først. before their careers and before their leisure. Før deres karriere og det, som de ellers går op i. To develop a deep and abiding affection and attachment. Og at udvikle en længerevarende, en vedvarende, To their husband, to their children. en vedvarende lidenskab og kærlighed til deres mand og deres børn. Ladies, this is a deliberate choice. Kvinder, det her det er et valg, som man træffer helt frivilligt. The world tells us love is something that we just feel.
Men verden siger, at du skal bare elske det, som du lige føler for. In English at least, we always fall into love. På engelsk så siger man, at man falder i kærlighed. Paul says, teach the younger women to step into love. Men Paulus siger, sig til de unge kvinder, at de skal træde ind i kærlighed. People who fall into love can roll out of love. Folk som falder ind i kærlighed, de kan også rulle ud af det igen. Paul says, decide to love your husbands, to love your children. Men Paulus han siger, I skal beslutte jer for at elske jeres mand og jeres børn. Take delight in the man whom God has given you. Glæd jer over den mand, som Gud han har givet jer. Do not scorn them or despise them. Lad være med at håne dem og foragte dem. And your children, invest in them. Og dine børn, invester i dem. Do not neglect them or indulge them. Du skal ikke forsømme dem. You can imagine a younger woman in Crete saying, but I don't love my husband. Man skal forestille sig en kvinde på Kreta, der siger, jeg elsker ikke min mand. And Titus is to say, well, you should and you need to start. Og Titus han skal sige, jamen det bør du, og du skal starte. Because it's not merely a matter of your affections at this point in time. Det handler ikke bare lige om dine lidenskaber lige i det her sekund. You are committed to him. You are to take delight in him. Du skal være overgivet til ham, og du skal glæde dig over ham. And your children, when they're having an obnoxious day, Og dine børn, når de har en dag, hvor de er rigtig irriterende, or a terrible week, eller de har haft en forfærdelig uge, or an awful month, eller en forfærdelig måned, or a miserable year, eller et helt forfærdeligt år, you are to keep loving those children. så skal du blive ved med at elske de børn. You're not to give up on them. Du skal ikke opgive over for dem. You're not to farm them out to somebody Du else. skal ikke bare overgive dem til nogle andre. I say, I've stopped loving my children the way I used to. Og jeg har stoppet med at elske mine børn, som jeg engang gjorde. Well, Paul says through Titus, Paulus han siger gennem Titus to the older women, til de ældre kvinder, encourage the younger women who are becoming wearied of their mothering. I skal opmuntre de her unge kvinder, som er ved at være trætte af at være mødre. Help them and remind them. Hjælp dem og mind dem om det. Perhaps this is a good time to clarify something that I said yesterday. Måske er det et godt tidspunkt nu at klargøre noget, som jeg sagde. We were talking about the elders having well-ordered families. Vi talte om de ældste, at de har velordnede familier. These faithful children not accused of dissipation or insubordination. De her trofaste børn, som man ikke kan beskylde for at leve et vildt liv. Remember, we're not talking about perfection. Og der taler vi ikke om fuldkommenhed. We're not talking about compelled behavior that appears to be good. Der taler vi ikke om sådan en tvungen adfærd, som bare på overfladen ser ud til at være god. We're not saying of children that they ought to be perfect. Vi taler ikke om børnene, at de skal være fuldkomne perfekte. I don't expect a child not to sin. Jeg forventer ikke, at et barn ikke skal kunne synde. What I'm looking for is the way the parents deal with that Men sin. jeg ser på, hvordan tager forældrene sig af den her synd. How they respond to that sin. Hvordan svarer de på den synd? All the way from 3 up through the years. Hele vejen fra børnene er 3 år op gennem årene. With the foundations laid before they're 3, when they're infants in your arms. Hvor fundamentet er blevet lagt fra de var spæde, fra de var i dine arme. I'm not suggesting children only start sinning when they're 3 years old. Jeg siger ikke, at børn de først starter med at synde, når de er 3 år. The heart goes astray from the womb, speaking lies. Hjertet det går på afveje helt fra moderlivet. It's hard to love children when they're wrapped up in their sin. Og det er svært at elske børn, når de opfører sig syndigt. And so the young women need to be admonished to love their husbands, to love their children. Så de unge kvinder, de skal opmuntres til at elske deres mand og deres børn. Personally, they need to be discreet and chaste. Og personligt så skal de være besindige, og de skal være ærbare. Wise and discerning. De skal være kloge, og de skal være gode til at bedømme. They're to be marked by a sort of a holy common sense. Ja, de skal have sådan en hellig, sund fornuft. And by moral purity. De skal være rene moralsk. At home, they're to be homemakers and good. Og de skal være fokuseret på huslighed og på godhed. They're to be diligent and productive in the range of domestic economy. De skal være produktive i hjemmet.
That doesn't mean to be the little housewife who's chained to the kitchen sink. Det betyder bare ikke, at det skal være sådan den lille hustru, som sådan er lænket til køkkenet. Read Proverbs chapter 31. Læs Ordsprogenes bog, kapitel 31. See the diligence and the competence and the intelligence of a wise woman. Prøv at se den ihærdighed og den kompetence, som en klog kvinde har. Her primary sphere is domestic. Ja, hendes primære sfære, den er derhjemme. And she brings order and beauty and stability to her home. Og hun bringer ære, hun bringer stabilitet til hendes hjem. With goodness. Med godhed. She is kind. Hun er venlig. She is compassionate. Og hun er passioneret. She is pleasant in her behavior and her speech. Hun er behagelig i sin måde at være på og i hendes tale. In marriage, obedient to their own husbands. Og i ægteskabet, der er hun lydig over for sin egen mand. They embrace God's pattern for family life. Og de sammen så favner de Guds mønster for familielivet. Submission and respect are not dirty words in their mouth. Underordnelse og respekt, det er ikke fyord. What's the impact of this kind of life? Og hvilket udslag har den her måde at leve på? That the word of God may not be blasphemed. Det har det her resultat, at Guds ord ikke bliver til spot. These things adorn the gospel. De her ting, det er nogen, som besmykker evangeliet. If the word of God does not transform our lives in this way, hvis Guds ord ikke forvandler vores liv på den her måde, then the gospel is seen at best as worthless. Så bliver evangeliet set måske som værdiløst. And at worst as dangerous. Og i værste fald bliver det set som farligt. When families are disordered, når familier de er i uorden, when there's arrogance and division, når der er arrogance og der er splittelse, when there's violence and trouble, når der er vold og der er problemer, when there's a throwing off of God's ordained order, når Guds givet orden den bliver afvist, then it gives the world a chance to despise the Church of Jesus Christ. Så giver det verden en chance for at foragte Jesu Kristi kirke. To say either, well, you're no better than we are, og så de kan sige, I er ikke bedre end vi er jo. Or perhaps you're even worse than we are. Eller måske endda endnu værre end vi er. These Christians, look at the lives that they live. De her kristne, se på de liv, som de lever. There's nothing to compel us, nothing to attract us. Der er ikke noget, som kan tiltrække os eller få os til at blive kristne. And it's still the case today that these things need to be taught. Og det er præcis det samme i dag. De her ting er nødt til at blive undervist. This is the kind of life that the world now casts off. Det her det er den slags liv, som verden nu kaster fra sig. And I cannot imagine that any woman in this congregation, young or old, og jeg kan ikke forestille mig nogen kvinder i den her forsamling, om de er yngre eller ældre, has not felt the pressure of the world in these regards. Som ikke har følt pres fra verden, hvad angår de her ting. This is a pointless life. Det her det er formålsløst liv. This is a worthless life. Det er et værdiløst liv. This is an empty life. Det er et tomt liv. This is to live as a doormat. Det er bare at leve som en dørmåtte. You're as good as any man. Du er så god som et hver andet menneske. You compete on their own level. Du kan konkurrere med dem på dit eget niveau. You show you're better than these apes. Du skal bare vise, at du er bedre end de der aber. Well, Paul never says that women aren't as good as men. Men Paulus han siger jo aldrig, at kvinder ikke er lige så gode som mænd. But women aren't meant to compete with men. De kvinder skal jo ikke konkurrere med mænd. They're meant to complement men. De skal komplementere. They're meant to fit together. De skal jo passe sammen. The world wants to turn women into men who were never meant to be men. Men verden prøver jo at gøre kvinder til mænd, men det var aldrig meningen, de skulle være mænd. Paul says, let the men be men. Men Paulus han siger, lad mændene være mænd. And be everything that they're supposed to be. Og lad dem være alt, hvad de skal være. And let the women be women. Og lad kvinderne være kvinder. And be everything that they're supposed to be. Og lad dem være alt, hvad de skal være. And each finds their proper joy and fulfillment. Og alle finder deres glæde og opfyldelse. In embracing God's plan and purpose. Ved at favne Guds plan og formål. So do we pursue these things? Så at vi søger efter de her ting. Do we desire these things? Ønsker vi de her ting? Do we embrace these things? Favner vi de her ting? Or is there a spirit of resentment in the Church of Christ towards godly femininity? Eller er der en ånd af, eller
Eller afviser vi guddommelig femininitet? Are we resisting this kind of teaching Modsætter vi os den her form for undervisning? or avoiding it? Eller undgår vi den? Maybe the older woman says, the younger women don't want to hear anything about Det er this. de ældre kvinder siger, de yngre kvinder, de gider slet ikke at høre Or noget om the det younger her. women say, these, fuddy-duddies, old-fashioned women, what have they got to teach us? Og de her yngre kvinder siger, de her gammeldags kvinder, hvad har de overhovedet at lære os? Whereas in a true church of Jesus Christ, Men i en sand Jesu Kristi kirke, if I could put it this way, there are many mothers and there are many daughters. siger det på den her måde, der er mange mødre, og der er mange døtre. And the older women are passing on their wisdom to the younger, Og de ældre, de giver deres visdom videre til de yngre. cultivating godliness for De themselves. kultiverer Guds frygt for dem selv. Not coming with the wagging finger, you're doing everything wrong. This isn't the way I used to do De things. kommer ikke bare sådan og siger med fingeren, du gør det alt sammen forkert, sådan gjorde jeg det ikke, da jeg var ung. But more the sitting down with the arm around the shoulder. Men mere, de sidder nede med armen omkring. Let me Vedkommende. encourage you. Lad mig opmuntre dig til de her Let ting. me help you. Lad mig hjælpe dig. Let me strengthen your hand. Lad mig styrke din hånd. Let me instruct you. Lad mig instruere dig. And we need to pursue those relationships and develop them. Og vi er nødt til at søge efter de her forhold og udvikle dem. Remember, if you're a younger woman, the older women have fought these battles before you. Husk på, hvis du er en yngre kvinde, så de ældre kvinder, de har mødt alle de her ting, kæmpet alle de her kampe, før du gjorde det. Many of them have lived with a husband and they've loved him. Mange har levet sammen med en mand og har elsket ham. They've trained up their children and they've loved them. De har opdraget deres børn, og de har elsket dem. They have faced the same difficulties that you De face, har stået over for de samme besværligheder, som du står overfor. struggled through the same pains that you have, De har kæmpet igennem de samme smerter, som du har. wept the same tears that you weep. Og de har grædt de samme tårer, som du græder. Let them help you. Lad dem nu hjælpe dig. And older ladies, be ready to help. Og ældre kvinder, vær parat til at hjælpe. What about the younger men? Hvad med de yngre mænd? In the same way, Titus. På samme måde, Titus. Just as you speak to the older men and to the older women and to the younger women, Ligesom du taler til de ældre mænd og ældre kvinder og yngre kvinder, exhort the young men to be sober-minded. forman ligeledes de unge mænd til at være besindige. Do you notice how often this language comes up here? Lægger I mærke til, hvor tit at han taler om det her? It's what the elders of the church must be. Det er det her, som de ældste i kirken, de skal være. It's what the false teachers aren't. Det er det, som de falske lærer ikke er. It's what the older men ought to be. Og det er jo det, som de ældre mænd, de bør være. And it's what the younger men need to be. Og det er også det, som de yngre mænd, de bør være. These are probably men of marriageable age up to about 50 or 60. Og det her, det er mænd, som måske er i den tid, hvor man bliver gift, op til omkring 50 år. And Titus is to appeal to them to be sober-minded in everything, Og Titus, han appellerer til dem, at de skal være besindige i al deres færd. a comprehensive and a humble mastery of oneself. Og de skal virkelig mestre sig selv. They're to be reasonable, sensible and serious. Og de skal være fornuftige og seriøse. Remember, there were no teenagers in the ancient world. Husk på, at begrebet teenager, det fandtes ikke i den antikke verden. We've created a whole period of life that we expect to be marked by laziness and indulgence and carelessness. Ikke? Vi har skabt sådan en helt speciel alder, som er markeret af dovenskab og ja. And then we've extended it into the 20s. Og nu har vi så udvidet den, så den fortsætter langt ind i 20'erne. Men who simply won't grow up, Mænd, som simpelthen nægter at blive voksne. who seem to consider maturity an enemy to be battled against. Og modenhed, det har blivet gjort til en fjende, som vi skal kæmpe imod. Paul says the younger men ought to be dependable, reliable, responsible. Men Paulus han siger, at de yngre mænd, man skal kunne stole på dem. Not to be impulsive and extravagant. De skal ikke være impulsive, de skal ikke være ekstravagante. They're to be followers of Titus as a pattern himself. De skal følge Titus som et forbillede i gode gerninger. When you read about Titus, does he strike you as a 50-year-old, a 60-year-old? Når du læser om Titus, tænker du så, at han er 50 eller 60 år? Titus may have been in his 20s or 30s. Titus han har måske været i sine 20'er eller 30'er. He's an example to the younger men. Han er et eksempel for de yngre mænd. He's not yet attained to that age where he's amongst the older. Og han er endnu ikke nået den alder, hvor han
hører til de ældre. And this man is to be a pattern then across the board. Og han skal være et mønster, som passer på alle. He's meant to be able to say to the young men, follow me. Han skal være i stand til at kunne sige til de yngre mænd, følg mig, gør som mig. Imitate me just as I imitate Christ. Efterlign mig, ligesom jeg efterligner Kristus. Titus, you're to be a deliberate example to others. Titus, du skal være et forbillede for de andre. If you're even a younger man, can you tell people, imitate me as I imitate Christ? Og hvis du er en yngre mand, kan du så sige, at du skal efterligne mig, ligesom jeg efterligner Kristus? All of us ought to be able to show to those who are coming behind an example of what it is to follow. Alle os, vi skal jo kunne vise dem, som kommer bagefter os, hvad det er, et eksempel på, hvad det er at efterfølge Kristus. And Titus especially is a minister of the gospel. Og Titus især som en tjener af evangeliet. Can't be a man who tells you to do something but does not live that way himself. Han kan ikke være en, som fortæller dig, at du skal gøre en ting, men ikke selv lever på den måde. Paul says, Titus, you can't afford to be a hypocrite here. Paulus han siger, du har ikke råd til at være en hykler her. You can't command them to do one thing and disobey God for yourself. Du kan ikke befale dem at gøre en ting, og så selv ikke adlyde Gud. You need to show integrity Du er nødt til at vise integritet in your teaching. i din undervisning. You're to be sound with regard to the content of the teaching of God's word. Du skal være sund i din omgang med Guds ord, i din undervisning. And you're to press home the consequences of the truth that you preach. Du skal lægge vægt på den konsekvens, der er af den undervisning, du giver. In your teaching, there's to be a reverence, Og der skal være en ærbarhed i din undervisning. a dignity, Ja, a high moral tone, der skal være en høj moral i det, du underviser. and a sober manner. Og det skal være på en ædruelig måde. I think now, I believe it was the Currens telling me about a recent Danish translation of the Bible. Og The Currens, de fortalte mig om en oversættelse af Bibelen, der var kommet for nylig på dansk. The funny Bibles. Do you know that the funny Bible? Den sjove Bibel. Okay, apparently it's been. If I got the story correct, and tell me if I'm wrong, that they've invited a secular comedian to help make the Bible more readable. Hvis jeg forstår det korrekt, så har de fået en komiker til at hjælpe med at gøre Bibelen mere læsbar. This almost constant desire to make the gathering of the church more like a comedy festival than a worship service. Altså den der konstante ønske om at gøre det til sådan, altså forsamling, når kirken forsamles mere til, altså at det ikke bliver til tilbedelse, men sådan en, til noget sjovt. Where we don't take anything too seriously. Hvor vi ikke tager noget som helst særligt alvorligt. Everything feels a bit like a game. Alt det føles bare som en leg. And we walk out with a smile on our face and a bounce in our step. Og vi går ud sådan med et smil på ansigtet og med raske skridt. Well, Paul isn't saying to Titus, send them out crawling on their faces. Og Paulus han siger jo ikke til Titus, at de skal bagefter, når de har hørt, der skal de kravle ud på deres ansigter sådan her. But Titus, people ought to feel the weight of God's word. Men Titus, folk, de skal virkelig mærke vægten af Guds ord. They need to know that they are dealing with the living and true God. De skal vide, at det har med den levende og sande Gud at gøre. There ought to be this incorruptibility in you. Der skal være den her ufordærvelighed i dig. There's been no basis for reproach in what you say or how you live. Man skal ikke kunne angribe det, du siger eller det, du gør. And what is the purpose again of this kind of life? Og hvad er formålet igen med den her type liv? Look at verse 8. Prøv at se på vers 8. Sound speech that cannot be condemned, so that one who is an opponent may be ashamed, having nothing evil to say of you. Din tale skal være sund og uangribelig, så modstanderen beskæmmes, fordi han ikke har noget ondt at sige om os. You see, the point of this kind of teaching and this kind of living. Så formålet med den her slags undervisning og den her måde at leve på. You are to shame your opponents into silence. Vi skal beskæmme jeres modstander, så han siger stille. Doesn't it break your heart when you read a newspaper report about a Christian who's been living a sinful life? Knuser det ikke dit hjerte, når du læser en artikel om en kristen, som har levet et syndigt liv? Don't the media take delight in saying, they said they were a Christian, but now look what they've been doing? Så glæder medierne sig ikke over, når de siger, at han sagde, han var kristen, men prøv at se, hvordan
han har levet. The world sometimes, in its wisdom, seems to know what a Christian ought to be. Fordi verden i sin visdom ved godt nogle gange, hvordan en kristen de bør leve. And it gives them an excuse to dismiss the gospel if so-called Christians are living godless lives. Og det giver dem en undskyldning for at afvise evangeliet, hvis såkaldte kristne de lever ugudelige liv. But here is a man who gives his opponents no cause to speak evil. Men her der er en mand, som ikke giver modstanderen nogen mulighed for at sige noget ondt. You know how the misconduct of God's people can damage the reputation of the church? Jeg ved, hvordan at Guds folks opførsel det kan skabe Guds kirkes omdømme. I know of a congregation back in the UK. Jeg kender til en forsamling tilbage i England. The minister fell into a particular sin in that environment. Og den her Guds tjener, han faldt i en bestemt synd. And the church almost came to nothing. Og kirken, den skrumpede nærmest ind til ingenting. Why? Because in that village, Hvorfor? Fordi i den landsby, everybody knew that that was the church where the minister had done that thing. fordi alle vidste, at i den by, det var der, hvor at den tjener, han havde gjort. And it brought the reputation of the church down. Og det skadede bare kirkens ry og omdømme. The honor of Christ was trampled. Og Kristi ære blev trampet på. Paul says to Titus, Paulus han siger til Titus, as a man and as a minister, som en mand og som en Guds tjener, you need to be above reproach. så skal du være uangribelig. Because the world at large, Fordi verden i det store hele, and probably the false teachers in particular, og måske i særdeleshed de falske lærere, they're going to try and take you down. de vil prøve at bringe dig ned. Ruin the messenger, Og de vil prøve at ødelægge budbringeren, and you kill the message. og fordi så har du nemlig knust budskabet. And Paul says to Titus, Men Paulus han siger til Titus, you are to be an exemplary man of God. du skal være et eksemplarisk Guds mand. What about you and me? Hvad med dig og mig? Are we striving to be exemplary men of God? Stræber vi efter at være eksemplariske Guds mand? To stand out in the best sense from our culture? At nogen, som der adskiller sig fra vores kultur. To set and to follow an example of godliness that sets us apart from the world at large. Sætter vi os et eksempel på Guds frygt, som adskiller os fra verden i det store hele. It ought to be in some sense clear to the people around us. Det skal være klart for de mennesker, der er omkring os. The women that we work with should be able to trust us. De kvinder, som vi arbejder sammen med, de skal være i stand til at kunne stole på os. The people should feel safe with us. Og folk, de skal føle sig trygge ved os. I had friends in a difficult part of the United Kingdom. Jeg har venner, som er i en meget svær del af Storbritannien. They lived in a godless part of the country. De lever i et meget gudløst område af landet, where they had been wonderfully converted. hvor de var blevet omvendt helt fantastisk. And they said to me, that's a temptation for us. Og de sagde til mig, det her det er en fristelse for os. I said, what do you mean? That being converted is a temptation? Hvad mener jeg er blevet omvendt til fristelse? Brother, they said, we can have any woman in the village. Det er fordi, vi kan faktisk få enhver kvinde i den her landsby. Any of them would have us. Enhver af dem vil gerne gifte sig med os. Why? Hvorfor? I mean, I'm sure you're good looking and everything, but why? Jeg er sikkert fordi I ser godt ud, men hvorfor ellers? Because we don't get drunk and beat them up. Fordi at vi bliver ikke fulde og banker dem. That was how their Christianity first showed itself. Det var sådan deres kristendom først viste sig. They're the men who don't get drunk and beat their women. At mændene de ikke bliver fulde og banker deres kvinder. And the women felt safe when those men were around. Og kvinderne de følte sig trygge, når de her mænd var der. Remember the Cretan culture? Husk på den kultur, der var på Kreta. Can you see how a man like this would stand out in an environment like that? Kan du se, hvordan en mand han sådan virkelig vil skille sig ud? Brothers, in our attitudes, I vores holdninger, in our speech, og i vores tale, in our behavior, og i vores opførsel. are we bringing the savor, the aroma of Jesus Christ with us? Bringer vi Jesu Kristi aroma med sig? Here's a trustworthy man. Her der er en mand, man kan stole på. Here's a reliable man. Her er en mand,
Ja, man kan stole a på. kind man, Han er en venlig mand. a man with whom I can feel safe, En mand, som jeg føler mig tryg ved. who uses his strength to provide security and to serve, Som bruger sin styrke til at bringe sikkerhed og til at tjene med. not to abuse and to trample. Ikke at misbruge og trampe på andre. Brothers, is my life and yours silencing the critics of the gospel? Mit liv og dit liv, er det et liv, som der gør, at modstanderne ikke har noget at sige? In our families and among our friends, I vores familie, også blandt vores venner, with our neighbours and our colleagues? med vores naboer og også sammen med vores kollegaer. To put it in the language we've been using so far, For at sige det med et sprog, som vi har brugt indtil nu, is there no gap between my believing and my behaving? er der ikke nogen afstand imellem det, jeg tror på, og den måde, jeg opfører mig på. And then lastly here, there's a word to servants or slaves. Og endelig her, så er der et ord til tjenere eller slaver. And again, notice how this probably has to do with authority. Og noterer jeg igen, at det her sandsynligt har at gøre med The autoritet. tendency in Crete is to throw off authority. Tendensen på Kreta, det er, at man afviser autoritet. Authority in the church, Autoritet i kirken in the family, og i familien, in the household, i husstanden in society at large. og generelt i samfundet. And here again, there are slaves in some of these households who are subject to Og masters. her igen, så er der nogle slaver, som er underordnet deres herre. Now, we are, most of us in a society where slaves and masters are a thing of the past, Og for det meste, så er vi jo i et samfund, hvor at slaver og herrer, det er noget, som hører fortiden but til. there are still some helpful lessons for us to learn about relationships where there's authority over us. Men der er stadig nogle hjælpsomme lektioner her i forhold til, når vi har autoritet over os. Bosses at work, Der er jo chefer på vores arbejde, parents in measure, og der er forældre også, teachers and lecturers at school. og der er undervisere og lærere på skoler. These bond slaves are to be obedient to their own masters, Der står, at slaverne skal underordne sig under deres herrer, well pleasing in all things. og i et og alt og rette sig efter dem. They're to be marked by a fundamental spirit of obedience, Så de skal fundamentalt set have en adlydende ånd, to do everything that they can to embrace the legitimate authority of a superior. og de skal gøre alt for at favne den her legitime autoritet, som dem, der over dem har. In the ancient slave markets, Og på det antikke slavemarked, did you know that you could boost the value of a slave ved jeg, at I kunne gøre en slaves værdi højere, by telling people that they were real Christians? ved at fortælle dem, at det her er faktisk en sand kristen. A Christian slave brought a higher price than a pagan slave. En kristen, der var slave, kostede mere end en, der var hedning. Why? Hvorfor? Because a Christian slave could be guaranteed to respect the master Fordi det var garanteret, at en kristen slave ville respektere herren and to do their best even in a difficult environment. og gøre deres allerbedste selv, når det var rigtig svært. They were to be well pleasing in all things. Så de skal være til behag i et og alt. They were to be committed to excellence in their work. De skal være overgivet til at gøre deres arbejde fortræffeligt. They wanted to be acceptable to their masters. De skal være accepteret af deres herre. Their submission was not sullen and resentful. Og deres underordnelse, det var ikke sådan, hvor de dybest set havde en foragt. But for deres cheerful herre. and willing. Nej, det var med glæde, de gjorde det. Have you ever had a bad boss at work? Har I nogensinde haft en rigtig slem chef på jeres arbejde? I have. Det har jeg. Before I entered the ministry, I should say. I have the best of masters now. But do you instinctively want to do good work for a rotten boss? Men ønsker du instinktivt at gøre noget rigtig godt for en chef, som er forfærdelig? Well, the Christian slave remembers that they're serving Jesus Christ above all. Men de kristne slaver, de huskede jo på, at de tjente Jesus Kristus frem for alt. And that's what transforms their attitude to the person that they work for. Og det var det, der forvandlede deres holdning til den person, som de tjente. They don't answer back. De svarede ikke tilbage. They're not always full of back chat or criticism. De var ikke fuld af den her sådan, kritik og det der med at svare igen. They don't resent the authority of the one over them. De foragtede ikke autoriteten hos den person, der var over dem. Not full of arguments or complaints or murmurings. Og det var ikke fyldt af beklagelse og
If you're, do you still have photocopiers in offices? Har I stadigvæk sådan nogle fotokopimaskiner på kontorerne? Always used to be that people gather around the photocopier. Så folk de plejede altid lige at samle sig omkring. You know, the boss has given the edict. This is what we need to do in the next 2 months. Chefen han har lige kommet med sin erklæring. Det her det skal vi gøre de næste 2 måneder. And 20 minutes later, we're all gathered around the photocopier. 20 minutter senere så står vi alle sammen omkring den her fotokopimaskine. And what's the topic of conversation? Og hvad er emnet, der bliver talt om? The ridiculous boss and the ridiculous job he's just given us all. Ja, den der idiotiske chef og det idiotiske arbejde, han lige har givet os at gøre. And what does the Christian do? Og hvad gør den kristne? Either I'm not a part of that, Enten er jeg ikke en del af det, or I don't participate in that. eller også så tager jeg ikke del i det. It may be a stupid deadline. Måske er det en dum deadline, der It bliver may be givet. an unreasonable expectation. Måske er det en urimelig forventning også. We may not be paid enough for this, Og måske bliver vi ikke betalt nok for det her. but I serve God in this place. Men jeg tjener Gud på det her sted. And I work for Jesus Christ before I work for any mere man. Og jeg arbejder for Jesus Kristus mere end jeg arbejder for en anden almindelig menneske. And so my speech is not marked by complaining or murmuring or resentment. Så min tale, den er ikke beskæmmet af beklagelse og den slags. I'm not pilfering. Ja, og jeg rapser heller ikke. I don't know what to... Give me the English translation of what you got in the Danish here. What's pilfering? Ja, Jeremy spørger efter den oversættelse, der er på dansk. Der står, at de må ikke stikke noget til sig. So what would pilfering be if from the Danish into the English? So stealing small things? Yeah, it's like taking some small things aside for yourself. Yeah, absolutely. Yeah. So go through your... Perhaps if you work in an office, go through your drawers and desks at home. Og hvis du arbejder på kontor, så prøv lige at kigge din egen skuffer igennem derhjemme. That packet of highlighters that you got from the workspace. De der highlight markers der, som der måske var. Yeah, we don't need to buy glue for the kids at school. Glue sticks. Og de der limstifter der. We can pick those up from the storeroom at work. Dem behøver vi ikke at købe, for vi kan jo bare tage dem fra arbejdet, kan vi ikke? Do you remember Daniel in Babylon? Kan I huske Daniel, da han var i Babylon? How the enemies tried to find something to pin on him. Fjenderne, de prøvede at finde et eller andet, de kunne udsætte på ham. They looked at his accounts. Og de så på hans regnskab. He'd not claimed anything above his proper expenses. Men han havde ikke tilraget sig noget, som ikke var. They went through his drawers at home. Sorry. They went through his drawers in home De gik igennem hans skuffer derhjemme. and didn't find anything that he'd accidentally brought home from the office. De fandt ikke et eller andet, som han lige ved et uheld havde taget med hjem. There was nothing that he'd accidentally put in his pockets and walked out with at the end of the workday. Der var ikke noget, som han lige helt tilfældigvis lige havde puttet i lommen, da arbejdsdagen var slut. I knew someone at work once who'd pretty much furnished most of their, well, certainly most of their computer equipment was stuff that had broken at work. Altså, og jeg kendte en, som meget af deres computerudstyr derhjemme, det var noget, som der var gået i stykker på arbejdet. He might even have taken the fuse out at work and then put it back in when he got home. So look, this doesn't work, but it does when I get back. Altså, der var måske endda en sikring, som han havde taget ud, og den virkede ikke rigtig på arbejdet, men det gjorde den sjovt nok, da jeg kom hjem. The Christian worker doesn't take advantage of their environment. Men den kristne, han udnytter ikke sit miljø der, hvor han er. But shows all good fidelity. Men han viser godhed og troværdighed. They're marked by trustworthiness. Men man kan stole på kristne. They're responsible. They're reliable. De er ansvarlige, og man kan regne med dem. They adorn the gospel of Jesus Christ where God has put them. De besmykker Jesu Kristi evangelium der, hvor Gud har sat dem. They are a credit to the God who has saved them. Og de er et They bring honor to the God who has saved them. de bringer ære til den Gud, der har frelst dem. And they show a transformed life, Og de fremviser bare et liv, der er forvandlet, which commends the truth in every way. som anbefaler sandheden på alle mulige måder. It's not a false happiness. Det er ikke sådan en falsk glæde, de har. It's a diligence and a carefulness with cheerfulness. Men det er sådan en ihærdighed blandet med glæde.
Brothers and sisters, how do we respond to the authorities that God has put around us and over us? Brødre og søstre, hvordan opfører vi os over for de autoriteter, som Gud han har sat over os og omkring os? Even when that authority seems to be unfair or even illegitimate. Selv når den autoritet ikke er fair og måske endda er, hvad skal vi sige, urimelig. Listen to the way Christians speak about their presidents and prime ministers. Prøv at høre, hvordan kristne de taler om deres præsidenter eller deres statsministre. You can tell which ones they like, can't you? Man kan godt høre, hvilke nogen de bryder sig om, og hvilke de ikke gør, ikke? Now maybe you should be able to tell which ones they agree with more or less. Og måske skal man være i stand til at se, hvem de er enige med, og hvem de ikke er enige med. But do we speak with respect of those of God has put over us in society? Men taler vi med respekt omkring dem, som Gud har sat over os i samfundet? Do we have nicknames for the people that we don't like? Eller har vi kælenavne, øgenavne for dem, som vi ikke bryder os om? When I was at school, the teachers almost all had nicknames. Da der hvor jeg gik i skole, så havde næsten alle de her øgenavne. And not many of them were very kind nicknames. Og det var ikke særlig kærlige øgenavne, mange af dem. But does the gospel change the way we think about these things? Men ændrer evangeliet den måde, vi tænker på omkring de her ting? Does it change our relationships to the people around us? Ændrer det de forhold, som vi har med mennesker omkring os? Even in the lowest and most demanding positions, Selv i de aller laveste og mest krævende positioner, are we making the truth of Jesus Christ shine? får vi sandheden om Jesus Kristus til at lyse klart. Let me very quickly summarize and conclude. Der vil meget hurtigt opsummere og konkludere. The Church of Jesus Christ Jesu Kristi kirke should pursue spiritual health skal efterfølge åndelig sundhed and cultivate an evident godliness. og kultivere en Guds frygt, der kan ses. In the body of Jesus Christ, I Jesu Kristi legeme, the grace of God should be rippling out, der skal Guds nåde, den skal sprede sig ud, and the grace of God should be trickling down. og Guds nåde, den blande sig nedad. That's why we were reading Ephesians chapter 4 earlier on. Det er derfor, at vi læser Efeserbrevet kapitel 4 lidt tidligere. A mutual investment, Det er en investering, som vi alle er fælles om, encouraging one another, hvor vi opmuntrer hinanden, praying og together, hvor vi beder sammen, that righteousness might be clear in our midst. at retfærdighed, den må være klar i vores midte. Remember that the unbelieving world still has a sensitivity to true faith and true life. Husk på, at verden, den er stadig følsom over for sand. Ja. The world can see the difference between right and wrong, at least in measure. Det vil sige, altså verden kan se forskellen på, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert, i hvert fald i et vist mål. The world may despise Christian integrity Og verden afskyer måske kristen integritet, or resent it, eller har en foragt for den, but it despises more hypocrisy. men foragter endnu mere hykleri. They'll make fun of you for being a Christian, De gør grin af dig, fordi du er kristen, but they'll gloat over every stumble. men de vil fryde sig over hver gang, at du snubler. We should be accustomed to the scorn of the world, Men vi bør være vant til, at verden håner. but we should adorn the gospel of Jesus Christ. Men vi bør besmykke Jesu Kristi evangelium. They hated our master. De hadede vores herre, We don't serve for their applause. og vi tjener ikke for at få deres bifald. We're to be beacons of light, Men vi skal være lyssøjler. holy lamps in a dark world. Vi skal være hellige lamper på et mørkt sted. And brothers and sisters, where does that begin? Og brødre og søstre, hvor begynder det? Where does it first get a grip? Hvor får det rigtig først fat? Where do you see the splendor of the gospel transforming lives? Hvor ser du evangeliets herlighed, der forvandler liv? In your manhood and in your womanhood. Det ser du i din mandighed og i din kvindelighed. As an older man, as an older woman, Som en ældre mand og som en ældre kvinde. as a younger man, as a younger woman, Som en yngre mand og en yngre kvinde. as parents and children, Som forældre og børn. husbands and wives, Og mand og hans hustru. brothers and sisters. Brødre og søstre. People should come into our homes. Folk, de skal kunne komme ind i vores hjem. They should observe our De families. skal se vores familier. And they should think, where in the world does this come from? Og de skal tænke, hvor i alverden kommer det her fra? And the answer is, Svaret er, it's not in this world. det er ikke af den her verden. This comes from heaven. Dette kommer fra himlen.
This is the redeeming grace of God in Jesus Christ. Det er den løskøbende nåde i Jesus Kristus. You may not believe it. I tror måske ikke på det, You may not like it. og I bryder jer måske ikke om det, You may resent it. og I har måske foragt You for may det. despise it. Ja, I måske But foragt for det. you must think well, Men I må tænke godt om det, and you must speak well og I må tale godt. of those who follow Jesus Christ Dem, som følger Jesus Kristus, and of the godly members of his beloved church. og de gudfrygtige medlemmer af hans elskede kirke. Amen. Amen. Let's pray. Lad os bede. Lord God, how far short we fall of your glory. Herre Gud, hvor langt vi falder igennem i forhold til din herlighed. Is there any one of us here who can say, I have attained to these things? Er der nogen her, der kan sige, at jeg har opnået alle disse ting? Lord, so far as we have made progress, Herre, så langt som vi har gjort fremskridt, we praise you for it. så priser vi dig for det. We thank you for the godly men and the godly women that we find in our congregations. Takker for de gudfrygtige mænd og kvinder, som vi finder i vores forsamling. And we pray you would help each one of us Og vi beder, at du vil hjælpe hver en af os to embrace these models til at favne disse modeller, set forth in your word, som bliver sat frem foran os i dit ord. that we may bring glory and honor to Jesus Christ, Vi kan bringe herlighed og ære til Jesus Kristus, being bright and shining lights som i det vi er klart skinnende lys in the midst of a crooked and perverse generation. midt i en pervers generation. Grant this to us, gracious Father, Giv os dette nåde i fader. in Jesus' name. I Jesu navn. Amen. Amen.